Impisi niyaphila bafethu ni-right? Isazani bafethu, kodwa hayi masiphila nje kubalulekile lokho. Bafethu thina sibasha nje bafethu. Benginesicelo bafethu, noma ngathi umbono noma ngabe yini mhlambe wena ozobona ngathi ifika kangcono kuwena. Wempisi uyabona mangabe mina nawe siyalazi iqiniso. Ngichaza ukuthi mhlambe wena uyazi ukuthi kade uyi-security, mhlambe kade uwuphekha, mhlambe kade ushayela u-highster. Usuwaqambile amanga mhlambe la kade uwathole khona mhlambe amangakho-ke right-ke usuyafika mhlambe la enkampanini-ke nanka amalori. Okay, buza phela ukuthi mhlambe kuloko kade kusiza ekwenzela la manga eniwaqambile ukuthi mfethu mangifika lapha ngizothini. Alright mfethu, ngoba siyazi mina nawe kade wena ushaya ithili mhlambe. Okay, awukwazi kade ushaya ithili usuyafika enkampanini wena kade wazi i-Superlink, usuyibhabule wena usuwufisha omkhulu. Wena ubu-drive i-Volvo i-440 i-Tri-Axle, inqola eyodwa. Bafethu kubuhlungu ukubona abafethu mfethu begeja mfethu, begejiswa izinto ezincane mfethu, begeja umuntu wakugeja mfethu umuntu. Bafethu uma ngabe mfethu usuzibona ukuthi sey'qondile iy'nto zakho, kodwa mina nawe siyalazi iqiniso ukuthi siblank. Amanga ethu mfethu asibeka kwi-Tri-Axle. Uhamba nge-440 wena, udonsa i-Tri-Axle, uyangithola manje. Uhamba wena nge-2645 udonsa i-Tri-Axle. Ngoba uyazazi ukuthi vele ngempela u-weak. Ubushaya wena i-local ese-KZN, Durban, Mpangeni, Stenga, Newcastle, Ishowe, Eastern Cape, yabo. Ungathi nje mfethu ufika mfethu uzazi ngempela ukuthi mina nawe kade sishaya ithili, mina nawe kade si-drive u-highest, mina nawe kade sangama-security, kodwa manje usufika lapho uzenza ufisha omkhulu mfethu. Uzogeja mfethu, uzokwiliza. Mfethu ngiyanicela bafethu, ngiyazi ukuthi ukufuna umsebenzi kunzima kanjani, ngiyakwazi. Kunzima ukufuna umsebenzi, especially ungenayo imali. Bafethu ngiyanicela bafethu, amanga owaqambayo ungathi ufika laphaya wena uthi uyinkuzumalanga wena, ngamjebhula wena, ugijima ngama-Superlink. Qala la phansi mfethu, ulwela ukungena ngaphakathi mfethu, ukuze mase ungaphakathi-ke usungakhuphuka-ke kuye la ufuna ukuya khona. Ngoba le nto ukuthi uthi ufika nje wena ungamsaphi futhi lo umtshethe hayi i-Superlink angiyazi, bengidonsa i-Tri-Axle. Angiyazi i-Superlink. Thothi umuntu futhi usesukile la mfethu, waya le mfethu kude, suka la eThekwini mhlawumbe waya le kude, ubizwe umngani wakhe mhlawumbe waya khona lapho wamshiya lapho esangweni ukuthi nansi indawo, siyafika laphana. Akazi ukuthi funa athi ubidonsani mfethu. Udonsa inqola eyodwa mfethu, i-Tri-Axle, udonsa i-Volvo i-440. Bayazi vele enkampanini, vele iy'nkampani zinawo ama-440 madala ama-440, yabo. Ungathi ufika nje uyinje ngamjebhula usuthi wena ubudonsa i-520. Udonsa i-Superlink. Usukhuluma ngo-Cape Town manje wena. Wena usukhuluma ngo-Cape Town manje wena. Mina nawe siyalazi iqiniso kade mina sinawe ema-security sigadile. Wena usukhuluma nge-Cape Town manje. Hayi bafethu. Amanye amanga azokwenza ukuthi mfethu uzifake intambo wena emqaleni ugeje. Angilwi emaphisi. Kodwa nje bekukunibhekisa ukuthi ezinye zezinto zifuna ukuthi uqale phansi ukhuphuke nazo.